Lukuzong rai dergai bisibani olulo baithangni hamjakna chajakna bodol tei luku adono chongrani slanani abuno lukuzong rai dani kokmang Lukuzong rai dergai hastibo laithangnai 16 February salmariwo Bidhan Sabha chongbari board nahar jakha tei bwskangni 2 mas salmariwo board lekhajaknai abuni yaguluno hastewo sabo hapango phainai srai srai ungnai phiaba o jorani bisingono tabuk Neta Montri Ojmarokni simi sengai Toli kami amchai hasti ganangai tabok tongkasang lukuroni khukhugo sungmung kha meetingmung achajak sabo hapango phainai a sungmunongni kokphel na bagi naicirmung tubi tongo srang jati tabok naiciri naileno bo asuk thayo sabo kplaini man te sabo bosek achuk thai manai 2023 biswo hapango phaiman Egnong Simna Bidhan Sabha Kendro taklai 2023 Bidhan Sabha chongbariwo bebagai vote kalaika 32,992 abrongni bisingo 24,000 vote manai kaplaimui mano TIPRA mothini batanai bormganang Biswa Debbarma Noi Mohanpur Bidhan Sabha Kendro taklai bebagai 81.2% vote kalaika abrongni bisingo 14,000 vote bebagai butani 38% vote manai kaplaimui mano TIPRA mothini batanai taposte Abuni yagulo tham Bamutia Bidhan Sabha Kendro taklai bebagai vote kalaika 81.58% bebagai voter tomani 46,529 abroni bisingo 37,960 voter kalaika 56% vote manai kaplaingai mano CPM ni batinai Nayan Sarkar Barjala Bidhan Sabha Kendro bebagai vote kalaika 81.7% 50% vote manai kaplaingai mano CPM ni batinai Subodh Sarkar abuni yagulo hainhai ba Khayerpur Bidhan Sabha Kendro bebagai vote kalaika 84.28% abroni bisingo 17,000 vote manai 55% vote kabang manai kaplaingai mano CPM ni batinai Pabitra Kar Dognong Agartala Bidhan Sabha Kendro jotoi vote kalaika 80.54% abroni bisingo 30,000 vote manai kaplaingai mano Congress ni batinai Subodh Debbarma Abni yaglo hainhai City Ramnagar Bidhan Sabha Kendro jotoi vote kalaika 75.36% abroni bisingo saisung batinai hakibai independent candidate Purushitam Roy Barman 16,700 vote by kaplaingai mano City Ramnagar Bidhan Sabha Kendro abni yagulo Char Town Bardowali Bidhan Sabha Kendro bebagai vote kalaika 85.92% abroni bisingo Congress ingai batinai Ashish Kumar Saha 19,000 vote manai kaplaingai mano 9 Bardowali Bidhan Sabha Kendro jotoi vote kalaika 79.74% abroni bisingo 16,000 vote manai kaplaingai mano Congress ni batinai Gopal Chandra Roy abni yagulo Chief Moslispur Bidhan Sabha Kendro jotoi vote kalaika 81.33% abroni bisingo kaplaingai mano 14,000 vote by TIPRA mothini batinai Samir Bosu 11 Mandai ST Constitution batinai taklaini vote kalaika 84.74% abroni bisingo 26,000 vote manai kaplaingai mano TIPRA mothini batinai Swapna Debbarma abni yagulo 12 Takarjala Bidhan Sabha Kendro taklaini vote kalaika 81.34% abroni bisingo 27,000 vote manai kaplaingai mano TIPRA mothini batinai Biswajit Koloi 13 Protokor Bidhan Sabha Kendro taklai vote kalaika 78.22% abroni bisingo kaplaingai mano BJP ni batinai Reputi Mohandas 14 Barjala SC asuk thayo bebagai vote kalaika 82.67,000 abroni bisingo 25,000 vote manai kaplaingai mano Minarani Sarkar 15 Kamlasagar Bidhan Sabha Kendro bebagai vote kalaika 84.98% abroni bisingo 13,000 vote manai kaplaingai mano CPIM ni batinai Hironmoy Narayan Debnar abni yagulo 16 Bishalgor Bidhan Sabha Kendro taklaini vote kalaika 84.85% abroni bisingo 18,000 vote manai CPIM ni batinai Parthoprati Mojumdar kaplaingai mano 17 Gulagati ST asuk thayo 18,000 kabang vote manai kaplaingai mano Manoj Debbarma 18 Surjamoni Nagar Bidhan Sabha Kendro jotoi vote kalaika 81.72% abroni bisingo BJP ni ngai batinai Prasad Paul 23,000 vote manai kaplaingai mano abni yaglo 19 Chorilam ST asuk thayo bebagai vote kalaika 77.9% abroni bisingo 13,000 vote manai kaplaingai mano TIPRA mothini batinai Subodh Debbarma
20 বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্র যতই ভোট লেখা 79.39%. Abroni Bishingo 15,000 vote manai keplayangi mano ti pramatani batanai Abu Khayer Miah. 20 Norsore SC asuk thayo bebagai vote লেখা 87.28%. Abroni Bishingo 20,000 vote manai keplayangi mano CPIM ni batanai Tapos Das. 22 Sunamura Bidansabha Kendro jotoi vote লেখা 80.6%. Abroni Bishingo 16,000 kabang vote manai keplayangi mano Debabrata Bhattacharya BJP ni batanai. Abni yagulo 23 Donpur Bidansabha Kendro jotoi vote লেখা 76.26%. Abroni Bishingo 13,000 vote manai keplayangi mano BJP ni batanai Protima Bhumi. 24 Ramchandra ST asuk thayo jotoi vote লেখা 81.7%. Abroni Bishingo 21,000 vote manai keplayangi mano ti pramothani batanai Ranjan Debbarma. 25 Khwai Bidansabha asuk thayo 82.48% vote লেখা. Abroni Bishingo 20,000 vote manai keplayangi mano CPIM ni batanai Nirmal Biswas. Abni yagulo 26 Ashiram Reang ni ST asuk thayo jotoi vote লেখা 82.71%. Abroni Bishingo 23,000 vote manai keplayangi mano ti pramothani batanai Animesh Debbarma. 27 Kalyanpur-Pramodenagar Bidansabha Kendro jotoi vote লেখা 79.88%. Abroni Bishingo 15,000 vote manai keplayangi mano ti pramothani batanai Monihar Debbarma. Abni yagulo 28 Tenemura Bidansabha Kendro taklaini vote লেখা 78.66%. Te Abroni Bishingo 14,000 vote manai keplayangi mano ti pramothani batanai Abhijit Sarkar. 29 Krishnapur ST asuk thayo jotoi vote লেখা 81.27%. Abroni Bishingo 12,000 vote manai keplayangi mano ti pramothani batanai Mohendra Debbarma. 30 Bagma ST asuk thayo jotoi vote লেখা 78.5%. Abroni Bishingo 16,000 vote manai keplayangi mano ti pramothani batanai Purushitam Jamatia. 31 Radhakishanpur asuk thayo 82.44% vote লেখা. Abroni Bishingo 19,500 vote manai keplayangi mano BJP ni batanai Ranjan Singha Roy. 32 Matarbari Bidansabha Kendro jotoi vote লেখা 81.94%. Te Abroni Bishingo 18,000 vote manai keplayangi mano Congress ingi batanai Ranjan Roy. Abuni yagulo 33 Kakraban-Salghara SC asuk thayo 76.99% vote লেখা. Abroni Bishingo 20,000 vote manai keplayangi mano CPIM ni batanai Ratan Kumar Bhumi. 34 Rajnagar Bidansabha Kendro jotoi vote লেখা 82.44%. Abroni Bishingo 19,000 vote manai keplayangi mano CPIM ni batanai Sudon Das. 35 Binoy Bidansabha Kendro jotoi vote লেখা 85.42%. Abroni Bishingo 23,000 vote manai keplayangi mano CPIM ni batanai Dipankar Sen. 36 Santir Bazar ST asuk thayo jotoi vote লেখা 84.33%. Abroni Bishingo 18,000 vote manai keplayangi mano ti pramothani batanai Jitendra Choudhury. 37 Rishabh Bidansabha Kendro vote লেখা 85.81%. Abroni Bishingo 19,000 vote manai keplayangi mano CPIM ni batanai Ashok Mitra. Abuni yagulo 38 Julaibari ST asuk thayo jotoi vote লেখা 86.2%. Te Abuni Bishingo 19,000 vote manai keplayangi mano ti pramothani batanai Govt. Abuni yagulo 39 Mono ST asuk thayo jotoi vote লেখা 83.47%. Te Abuni Bishingo 17,000 vote manai keplayangi mano ti pramothani batanai Dhananjay Tripura. 40 Sabrom Bidansabha asuk thayo jotoi vote লেখা 82.85%. Abroni Bishingo 26,000 vote manai keplayangi mano CPIM ni batanai Jitendra Choudhury. 41 Ompinagar ST asuk thayo bebagai vote লেখা 82.44%. Abroni Bishingo 19,000 vote manai keplayangi mano ti pramothani batanai Pathan Lal Jamatia. 42 Amorpurni Bidansabha Kendro taklai vote লেখা 82.16%. Te Abroni Bishingo 14,000 vote manai keplayangi mano ti pramothani batanai Ashiram Reang. 43 Korbok ST asuk thayo jotoi vote লেখা 83.72%. Te Abroni Bishingo 18,000 vote manai keplayangi mano ti pramothani batanai Sanjay Manik Tripura. 44 Raimambeli ST asuk thayo jotoi vote লেখা 82.9%. Te Abroni Bishingo 22,000 vote manai keplayangi mano
TIPRA motha ninge batanai Nondita Debbarma Riang aboni yagulo 45 Kamalpur Bidansabha Kendro vote kalaika 85.14% te aboni bisingo 15,000 vote mane kaplaingi mano BJP ninge batanai Manoj Kanti Deb 46 Hurma SC asuk thayo jotoi vote kalaika 83.1% aboni bisingo 17,000 vote mane kaplaingi mano TIPRA motha ninge batanai Shyamal Sarkar 47 Ambasa ST asuk thayo vote kalaika 82.39% aboni bisingo 18,000 vote mane kaplaingi mano TIPRA motha ninge batanai Ranjan Debbarma aboni yagulo 48 Karamsara ST asuk thayo jotoi vote kalaika 83.7% aboni bisingo 19,000 vote mane kaplaingi mano TIPRA motha ninge batanai Paul Dangsu aboni yagulo 49 Samno ST asuk thayo 81.37 vote kalaika aboni bisingo 20,000 vote mane kaplaingi mano TIPRA motha ninge batanai Hongso Kumar Tripura 50 Pabitra SC asuk thayo vote kalaika 84.31% aboni bisingo 17,000 vote mane kaplaingi mano BJP ninge batanai Bhagavan Chandra Das 51 Photigai SC asuk thayo vote kalaika 82.2% aboni bisingo 15,000 vote by kaplaingi mano BJP ninge batanai Sudhanshu Das aboni yagulo 52 24 Bidansabha Kendro vote kalaika 81.9% aboni bisingo 14,000 vote mane kaplaingi mano TIPRA motha ninge batanai Ranjan Singha 53 Koilashwar Bidansabha Kendro vote kalaika 76.56 aboni bisingo 24,000 vote mane kaplaingi mano Congress ni batanai Birojit Singha 54 Kadamtala-Kurti vote kalaika 76.55 aboni bisingo 21,000 vote mane kaplaingi mano CPIM ninge batanai Islam Uddin 55 Bagbasa Bidansabha Kendro vote kalaika 74.31% aboni bisingo 14,000 vote mane kaplaingi mano BJP ninge batanai Jadov Lal Nath 56 Dharmanagar Bidansabha Kendro vote kalaika 77.4% aboni bisingo 17,000 vote mane kaplaingi mano BJP ninge batanai Biswa Bandu Sen aboni yagulo 57 Jubrasnagar vote kalaika 79.6% aboni bisingo 17,000 vote mane kaplaingi mano BJP ninge batanai Molina Devnath 58 Panisagar vote kalaika 79.55% aboni bisingo 14,000 vote mane kaplaingi mano BJP ninge batanai Binoy Bhushan Das 59 Pesathol ST asuk thayo vote kalaika 76.25 aboni bisingo 15,000 vote mane kaplaingi mano TIPRA motha ninge batanai Hollywood Chakma Paithogo 60 Kanchanpur ST asuk thayo vote kalaika 76.45% te aboni bisingo 17,000 vote mane kaplaingi mano TIPRA motha ninge batanai Philip Kumar Riang kai dokji azuk thayo lukorokni khokni kok salaimani bo hapang phainai salaimani kok no nachermani yagulno sangtatini nacher mugo 2023 Bidhan Sabha Chongbari lekhamung haikeba board lekhamung lukorokni ground diponi yagulo nacher mugo o report mangkha